anda máis igualada que esta. As de fora ten as que ven inmediato. Mire, se me faz como foi Esta anda máis igualada, Pasillado fuera. Ahí. Tengo que ver un mapa donde pasas de Carmais, ¿Quieres a queimarme? hay que aguantar horrible, para aguantar horrible. De fuera viña Eso me dio. Están acá, claro. mucho llaman mira diante, mira diante. Muy buena. Sí, mira, que la verdad. Cabecea muito barco, tío. Cuando pego o cuponazo, parece que no, pero... Parece que están yendo muy para... No, van bien, porque voy a alguien. Eso. Van bien. Ahora, a ver, fuera, ¿cómo es? Ahí le parece que se va a volver a descontar. ¿Qué? Vai a ter que atravessar. Ele tem que atravessar. Donde tem a boia, não Vai a três. vai a três. Estão se metendo, dois estão se metendo muito mal. Não, tiram bem, a duas vai bem. Vai entrar um e duas, tiram bem. Ele vem muito mal. Yo antes, ¿te acuerdas que remaba así? Mira. A la fora. A quarta está virando. Ahora de fora. A de fora virou um pouquinho. Tirando esta hora. Não, Tirán ainda não fiz. Não miras como marchou muito para fora? Sim. Marchou muito para lá. Ainda está atravessada e os outros só vêm em caminho. Marchou-se muito mesmo, vamos. O vento leva muito. Quedan para quedar fora. Eu penso que venham de últimos agora. Sí, quedaronse moito máis que quedan fora. Moito recuperan como fixeron o do tiempo, recuperan moitísimo. Mírase moi desconfiadas. Iba tamén. Se mira moi desconfiada. Sí, eu creo que sí. Aí fixeron lá. A quarta da lá saben... É desconjada, non? No, a quarta da lá tens grande A 4 é primeiro. Esa foi a que virou primeiro, Que é chapelas, non? A outra quedouse un pouco, pero despois recuperou. Mira tamén, Sí, mira. Quedouse, Milán quedouse. Que teñen, agora teñen o tiro, no último teñen o tiro.
Quedaron muy atrasadas Sabana hacia abajo. Duro que subimos ahora, subimos. Este está bastante probado. Atención tripulación de San Bartolomeu.